walala nesidumbu emoshali. Bamcela ukuthi sicela ukuthi uyosigezela isidumbu, sicela ukuthi uyosigezela udadewethu, yena wafike walala naye. Kunobaba thizeni abamcela ukuthi sicela baba ukuthi uyosigezela isidumbu sikadadewethu osefana nomzukulu kuwe, ngenxa yokuthi asinabo abazali thina sizelwe singamantombazane sodwa. Wafika yena walala nengane na-13 years emoshali. Hamba nami-ke, kunomndeni thizeni owashonelwa udadewabo omncane oneminyaka ewu-13 ngokwazi ukuthi ukhona ubaba obephila nabazali babo ngaphambi kokuthi beshone. Ubaba sebembona njengobaba nakubona abangakhalela kuyena nganoma yini ebehlelayo nabahlangana naye empilweni. Balibeka udaba ukuthi baba sicela ukuthi usigezele nanga udadewethu, ngenxa ukuthi thina asinawo amandla nesibindi sokubona udadewethu elele emakhazeni, usefana nomzukulu kuwena, uyena umuntu esingakhalela kuyena. Avume lo baba ukuthi uzoyenza lento lena. Uma ngabe efika emakhazeni afika lale nale ngane khona isishonile, mind you ineminyaka ewu-13. Iy'nkinga ziqala lana-ke, uthi la akahamba khona le ngane uyayibona, uthi ivinelela ubuthongo akasabazi, le ngane uyayibona. Uthi noma ngathiwa ngise-supermarket ngiyathenga, ngiyayibona le ngane idluliti. Uthi kodwa into engidlayo Mdungu ukuthi umndeni wale ngane ngendlela ongithembe ngayo angazi ukuthi ngiyogonyuluka ngithini uma kuthiwa ngiyabatshela ngiyobabhekela ubani. Uthi wesenzo ngabona ividiyo yakho ukhuluma ngesathanism, uthi ngaye enyangeni eyangitshela ukuthi ukuze ngibe right empilweni angithola isidumbu sowesifazane kungakhathalekile ukuthi ungakanani, ebese ngiyalala naye ngipenetrate into zami ziyophakama. Uthi ngayenza leyo nto leyo kodwa impilo ayishintshanga namanje isafana. Uthi ngemuva kokubona ividiyo yakho ukhuluma ngesathanism ngabona ukuthi lento engangiyitshelwa inyanga yayingekho. Uthi ngizocela Mdunge, ngicela ukuthi ungihlanganise nalo mndeni ukuze ngikwazi ukuthi ngibatshele ukuthi ngenzani kubona. Bafowethu akukho-ke lula ukufika emndenini ongawazi uthi sanibonani, igama lami nguSenzo ngwakamdunge, ngihamba nobaba usibanibani enamcela ukuthi akawunigezele isidumbu sikadadweni wafika walala naso. Lana-ke bafethu uma ngabe ngihlezi nginitshela mina ukuthi isathanism ikhona futhi iyaphila, abanye beni baye becabanga ukuthi siyadlala because ezinye izinto esikhuluma ngazo bona nemndeni yabo abakadluli kizo. Into engizoyenza-ke asizukushutha, asizukuveza muntu, asizukuveza family yamuntu, but sizonithatha sinibeke nge-update ukuthi sikwazile ukuthi sigcine sikhulumile nomndeni wentombazane okwalalwa nayo. So okunye-ke asinayo i-content thina la ekhaya, sikhuluma ngezinto ezenzeka ngempela nezinto abantu abahlangana nazo daily basic. Intwana yena umdungelo omhlophe, umdungelo othafu, umdungelo ojima, umdungelo onemasela, umdungelo orespectayo. Sizohlangana kwi-update. Ngelela-ke ngizokuthi ngiyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button le channel yethu uMgosi. Yeyo ingane zakwethu lana kowesilisa wacelwa usizo ukuba kayi emoshwari yena ofike wenza ngale ndlela. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi isenzo salo wesilisa sabanjani. Siphinde sihlangane nawe kwividiyo elandelayo. Danko, bye.